नेपाल मण्डल टेलिभिजनले मोनी नखाइ लस्था बिन्तुना कालबिल च्याजो चुकुदु कौलाथो अष्टमी कुची वे खुनु व चाल खुनु नेपाल मण्डल टेलिभिजन ज्यापु यल ढोका मोनी नखाइ लस्था बिन्तुना कालबिल च्याजो चुकुदु नेवा परम्परा कथा कुचिबे अष्टमी पुनु थापा याइगु परम्परा कथा टेलिभिजन या जाकुति दुगु फुक्का क्यामेरा मेसिन कम्प्युटर लगायत यात नेपाल मण्डल टेलिभिजन अध्यक्ष कुमार महर्जन पूजा याना दिगु खास अथे चाल खुनु स्वाको कया पूजा यागु ख नेपाल मण्डल टेलिभिजन अध्यक्ष कुमार महर्जन सञ्चालक समिति तुज शर्मिला महर्जन शेयर होल्डर लिसे वडालिया विषय वडा सदस्य गीता महर्जन सिनातिका दिगु खासा ज्याजुले नेपाल मण्डल टेलिभिजन प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश काजी डङ्गो संस्थापक दुजत शेयर होल्डर त कर्मचारी लगायत नेपाल मण्डल शुभचिन्तक दिगु बोतिदुगु ख के म पोख्यो डाले मलाई